listen. Mom kwabo no din da on so say asantefo. So yenchi obi say o say to the first, o say to the second akobo Sumahene. Se saa mom dia me metimi aka metimi ka bia me ka se nanim se nana wada wo ma de ye de antwaye ana ye nkurasem. But se say ya yente se Otumfo na kwabo no ne de. Mentimi nka se Otumfo chinchina chia wabu obi nti be pa acho. Emfa Otumfo no nto nchen. Who can see you na so me ka hia no? Me ka the asante name asante. Ana me ka se currently yenye asantini bia se ya che asantini kwadwo mensa ana kwadwo poku ana kwadwo asante se wakobu Sumahene e dia wo kan enya asantefo let's assume say bokufo ni tware no kobo no yebende. Yeah, we are not assuming here. No, we are assuming. Dana Otumfo twam no omototo boboka no otubi man tubi one to one so we don't want to that otubi when you otubi the Techiman otubi Abushama emo ahamba wakaba empa omra kodie TVG chieba abedin komo na numu ho na yete se yana na Sumahene na chese kan Sumadia na Bono region no eko nhyiamudie National House of Chiefs o nhyiamudie a ya na omukọ no enklembutimante mu no ena nitia nkoye ya yesi embrantie bi akohia na omode omonsa akokeka motu yeka eka na akwakosi yenuanom asantefo so eno ho nkomo ena yatena si ye ba bedina ya bisa se ba bia se wiase akodu ba bia Ghana akodu ba bia anim nitia ne niema akodu no ehun behia se wone obi emfiri kuro baako wone obi ekasa enye pa ekoye amansotwe ekoye ntokwa ebeto woni eman no entam ana eno ho nkomo ena yatena si me ne Reverend Dr. Ajekode eba be the ref afternoon mejusu nua na ho ye oba da Roma mi gidi se asem ya mikaye wate ho bi sure Sumahene yesi yenuano masantefo mrantie binom ede omonsa akokeka no se wotin nsem bi se ya obi a wo ya traditional man wo ya sofo na wo san follow current issues that happened e wo man wotin nsem bi se ya se na ya ofa mama ndi kan dase na menchi atiefo nyina ne ahwefo amohwe Kodie TV na mo TikTok Facebook na babi aka bia no aseda na mede kan ada me fans nyina na TV station bi me refi din asam go so ni amebo ni din wa ya de wa twetwa me videos ni bebre de go TikTok adon ko ye fans ai also opon de media o sede opon media opon media nyame nhira no na nyame ya adom a mo amohwe no ya wada we ya numero 7 Ezra TV me ba interview e wo honom na maba be ye 1212 afi ma membre ma asam ne so se nana Sumahene ne boa yesi Yakobu no asantiman mu no de di kan no menji ni se asantini akoda bi ka ho na asantini ni se asantini akoda ka mo omkobo no no me build me point menji ni se mimi gidi asem se asantini akoda ka mo ombo no no ai okay menji ni se asantini akoda ka ho okay ebiom se asantini akoda ka ho a Otumfo banka ho Otumfo ba bia nim nyanza asantini bia nim nyanza na asantini bia ni ho a onim nyanza obeyesa ade wi sabi donko djuma ba yefra donko no makọ akoye okay sabi se enema mu yeduru bebrebe a yemfa nso nipa yede soma pongo okay enti ye wa pongo nipa pongo ho da kure ba ka nipa su me kire mo se nipa apongo wom nima mu yeduru bebrebe yede so pongo mate sadia wo kana se ena mahu o point na wo make no Reverend Dr. Ajekode oba ene akokoraba menew enenam udin abebata midin ho no kre me kodi bone a ebi kan sa enti adenti a the din asante ene ye kan yenyiyi mu enkoka se ebia kofi Kodjo asamwa ya umensan o yesi asantefo anita me kase se manuansi me kan na me kire se se ebia o se asantefo akobuna ya bunu wo asantiman okay enintu kase asantefo na abuna I do understand okay but the me kan say Otumfo banka ho okay ena Otumfo ba enjimi se obeyesa okay de to so biem opa yembo ne date nto ho na yanchi yemumpae na yanchi omu a omkodi sa adwuma no by all means obeti salifu
ubeti Idrisu ubetu Yakubu ubeti Nkremodin wom pepefo din wom ma tie wase eni ntia me ka kire wo say even though me nka say etisa say even though Otumfo ne bo pa say Sumahene ba momo no if so Otumfo ne boss apa na Otumfo ba no to ye den okay na wo adi se obokwa kobo no we ye ka ebetumi aba say Otumfo ndi mu maachi onti ho hwe bi ona ne huye na hi he your die hard fans wo okaden ena okaden afa ho me nsoma wo ena to me I'm not defending their Ashantis what me minding akwadi bone adenti a wase basa me I'm not yina otena fie mama frawe nanka no yebu nankwanfo aye kan no I'm not defending their Ashantis but the me can say DormaaHene to bo park so Otumfo mbekasa me hu so obe comment enti se obe comment a mebo mi se mama no say oh menua mate se nkola no ebia no matukwan obe say ne course misro munka nche Sumahene say se okoy obo ka bia onfrɛ me ka bia metua ma no menua no ebasa bema ayonkofa ewo ahinsem muni sa chieftaincy ntokwa na ewo ho ni nyina bete akọ so Otumfo timi yesa ebema ate akọ bese wan na ewo se oyesa so otumi ya me size no am ko so Otumfo say but all things being equal say ya de tema nyina eto na kwan mu a wonim se ebia na ono ameye na Otumfo oso ebia ontumi ya na ye ntumi nhyɛ no ene de na wadawroma ebia na good ya no ena me ka say me so say me ka say e wo say Otum ye kasa ye kan akan kasa ye kasa na ye frɛ twi ye kasa na ye twi enti kasa enye twi kasa no ye frɛ no poto kasa okay ye poto bujuru bia na ko ba bi ba de ye twi de ye twim enti ye kasa na ye si ye twim enti kasa mi ka ma twim ena me ka me mpoto se poto kasa de a obekasa ye must say Otumfo be pa da bi make me wura no me kasa me hya no me say no wan da be me kasa Otumfo from say kwasi brana be polish me pabo ma ka me jama adwuma nyina me dimri kan tenten na me kogodro me polish me pabo da bi hwe na ka de me ye Ghana ha kura mu ye mbehye mu okay o de Otumfo pabo ye fia frɛ me okay so otimi ba bonten a eye ye bebo ensema ma no wa ya de be wantimi ama ya enye nhye say no okofo why duty no okoye ene ye can be make say ne ye papa mahama na nka wanya ade sa na ka me meka no because National House of Chiefs no etwa be wie ye papa mahama ho ena o man kopo no National House of Chiefs a omu hyamudi ase na okoye ena o man kopo no hyamudi na ase hyamudi na ase da omobo no ena me say omu hyamudi na okoye na agogoro ba no listen ena o man kopo no din da omo so say asantefo so yenchi obi say o say to the first o say to the second akobu Sumahene se samu di a me metimi aka metimi ka bia me ka se nanim se nana wada wo ma de ye de antwaye ana ye nkurasem but se se ya ye nti se Otumfo na kobo ne de me ntimi nka se Otumfo chinchina chi a wabu obi nti be pa acho emfa Otumfo no nto nchen wo ka si zunti na so me ka hia wo no me ka de Asante name Asante ana me ka se currently ye nya Asante ni bia se ya che Asante ni Kwadwo Mensa ana Kwadwo Poku ana Kwadwo Asante se wakobu Sumahene e de wo kan enya Asante let's assume say bokufo ni tware no kobo no yebende yeah we are not assuming here no we are assuming because fact ni say ye ni fact figure fact ni say fo akoya de we Asante no me akoba Asante hini bi abeka say da bi mlanti o mkobo asomasi enya Asante fo ya bunu Kumasi I do understand eh kum ne Asante me me kobo no but ye can say ohini ya bu ne friend say Sumahene onu ankasa ma bonti me can say Otumfo abopase ye mebo me mente wona no o media no so ena mente say onu be report say ya te say yakobo no Kumasi but nipa ku yakobo no we don't know them ebia say hwifo na bo no ebia nkranfo na kutware no obo no how will we know e ba ne say no mote say oba ho abo bi kura be ka wa furuntumum enti yankohye ye bonofo ne first he fa na yeti kode fie ena ye program ena me cameraman ya me ne no ba yi wa betena kode fie ena nkrofo bi a kode susu se onnim omo abebo me cameraman nti me ka me nka ne sen say me ka men kan sen obeka say me kokodi fie na me I'm not defending the Asantes
na me nka say e bia bunu ne asante no de me pese me kan say sesi e no we ntimi nka say asantini e ana asantini bi say ya chi obi na adomako na ye chi no adomako ho na soma o ose mi Otumfo na soma am say me nko bu Sumahene a that one ye obi bi kan mi wura ye be pollution na ye kan ye di a kire ye wura asante be sesi ye nya obi a wa akobo no ne de emfa wadin kwa chi na no ho ebisi ye ye se ye na Otumfo e be sen ko nkoranza ne nkorofo ka se ebetwam akono Yesusu se Techiman formula ntie bi ene omudi koye ntokwasem e ma abototo ba mu na ye mo obi adin se Techimani ameyo Techimani kwache ene kwototo abo no but ye nyampanimfo Techiman hemfo e mo friends ntwerefo nhia mu e condemn sa issue no don't you think say the day Techiman na ebebata ho no ena ewei so the name Asante na ebebata ho no e wo say hemfo bi mu anase mpanimfo bi a yebu omo Asante ma e wo say omutumi kasati a because of the name Asante no ena me ka say se ya me no ka say se minim say Ghana police for ndai say omu ye hwehwemu na omu kwachi obi omu yire no omu shoke so omu shoke omu na yemi so why na soma it may happen say bi kura ne ho ye na hideda ene wakobo ne bo enya Asante for me pene say metena fidikasi we so obeka de generalize Asante for nyina say Asante for nyina kobo no ye obi ho ya Asante ni asem no ba ya na ye de Asante for to so no ye nya Asante ni hini ana Asante ni pan ni bia Asante ni branti bia ma ne mekasa say enya Asante for ene bo no ene ya mu na Asante mamu and the moment ya asem besi a ye de wo be din no I don't know whether if you don't want to understand or person you kontokwa I don't know the point now you're building you don't want to understand me person me ne mahwefo o person me nka Asante for abono Asante for so me nka nchiro say enyom na bo no ana obi abebu obi ewo ukurom ebi udin ato so say wabono ana wontumi meyiya no me se me hu bibia se me ba beka e bia Asante for ni ho we so omo ni hu bibia ba beka e ye police for asem if na wa ya ne kire say wo na obo no da bi we are police for asem so police for chi obi na so omo ka say wan na soma e say yewura ayi DormaaHene yewura ayi Obuasehene yewura ayi Mamponhene yewura Asantehene na soma ye dia that one fine ye nim kwa be fa so ye be kan asem be se ye ka say ye hu no hene bia wa ka say on na soma e na Sumahene so be ka say nipa soma si nipa e na nipa bi e na ma ye bo mi that one ye face fat e be face fat be se ye police for adwuma ne de Mintimi kasa Asante for abono you obi Asante region kura asem we want here be wo kai wa kan fra no want ho asem say me kan fa because Asante din no abebata ho yes dana Otumfo atwam no omototo boboka no mutubi man tubi want to be so who dem want to otubi ani otubi the bi Techiman me Techiman no de wo ka fra me a say Techimanfo a be atum because ye hemfo eba abontene ebe meki nsamtwerefo nhia mu e condemn the act na esi adena na eba no na ani enyan because after Otumfo said mu betwam no owu de omoye Techiman eni na Techiman for so react sa ena omo so be che prince back ena omo se so mbeko nti se Techiman ahemfo no kasa ombe kasa ye no ombe kasa de juju Techiman youth ni bo e de juju Asante youth ni bo se de be ya bibia nkodin be e bia we ye kan akodi police for nsam hini wo be kasa apa wo be kan den asem akodi police for wo be kan den ada na wo mpese wo beti me point ya me pese ni wo so mpese wo beti me de na yen kwa asem foforo so e yen komo e wose yedi ade a enye de why na enye enu wo kwanse okay Asante ni be na bo no enu wo kwanse Asante ni be na bo Sumahene omo na Asante man nya Asante ni na bo Sumahene kura omo kobo na Asante man yeti hase no wase Sumahene ya o kan sa enyeye ayeye because Sumahene nya obi animu e hasa bokofo nka frawo tie o pese e ko history memo history upon history yeti hase no e na boko hene yendi hene ye ko twaniti on friends po ya na
Iti yendi fo ne trinity be pem ne ye hwehwemu ye hu nipo twa ya na ati be pem ne ye twanto ne kurum a na hifie e ye hwefo no ne trinity ana na ya omoka no yesi nkrofo bi be trinity omoka nkrofo bi ni kurumfo yesi ni bi ye nka ababi asem no si ya no tabi ene ababi a nsem no firi ba no unim the issue ben I say asante ene bono mo na mo ma issue ni be be kan san ko mo ga na mo ye baifo kwa na wo ti ase no ma mo hani pa adwe to ko bia be bia sam tro ko mo ka ho bi eni ho kwan se ye pese akekire man na ye de pepere ye fanfan ye adwuma eni ho kwan se ye hu se region bi eso chen region bi eni ho kwan se ye hu se ye kan regional eso sini ni yonko regional de ye kan se ye hu se hini bi wo Ghana ha ni mu edu tribe bi wo Ghana ha ni mu edu saade ne to me look at mo da ma mo hwe me Facebook YouTube and TikTok for mo hwe manim se me hia Sumahene sesiye ya meka se me wura me pa chow de na wo ye ya ye bo first question okay say obi ma anya hwe me de bi kura ye kan ye sie nu oduru magazine na ne ka bi bo ka bi pan na wo ye kwekwe gina wanjina ye nim so ye ohene na de ensa keka no that one can happen akokraba eno ne ye example wo ma wo adwen a wo de ma bi anya sa so ne si ye se da wo ka say ebia sa na besi no ebi so ananya sa na si ye se wo ma menka sa ebia sa na si ye ebia o ebi nya ba se o ni o twema na obi ka say Sumahene no we na di na DormaaHene chi no se wo na ye wo di abono asante fasam no mo ye mo no within that area no mo mto na ne form gang enom kobo no without ohini bia notice and so I am for be patch say sesiai Yakobu obi na Yakoye obi sei na Yakoye obi sei ya onam ka sana na onkofo no na omabe sei ya ne mo me pacha hwan mo kwache omra ohene hwan na okofa ndina ba me pacha o the American no men kan say ebia ye meka say ye nkurofo but the din asante abebata ho ene yampopa ye din ye ma ye din asante na ene nkurofo bi susu say omode na tie bata ho say Yakobu ohene bi no ye me pipa ye din no na enyefe say onye ohene a say de be ya abujanfo bomacho say de be ya program e beto aso ntino asantefo mesere mu mepa na Sumahene acho me say mo abono anamboa say de be ya din asante no ene ayi no because Sumahene onye ohene bi akeke onye hene ketwa se ebia obi keke kurampo ene kwan na bibi sa si ya se de be ya abotoya mu beba se de be ya edin Kumasi na beba ta ho no ani beba nyamunti no unim se wo de yemfa hinsem no ento nchen what ya se obi ani mu edu e wo Ghana ha ena ya ebia wakwa santima mu yenim die yen support violence but esia e wo se ahemfo a madimo fa konwa tie madimo fa konwa ena ya mam Techiman mahene konwa hene chidom hene ena African Lodge mu nyina me ye o mupani ena mesan ye sofo na me businessman enti ye kasa ne ma we nyina hemfo Ghana me na mu hapa me na me last ye ka grandmaster se wo Ghana ne Africa me na mu ha me na me last businessman e wo Ghana ha me na mu ha me ye last but me Nana say we have no explanation to anyone me aje kodie bisa doma ko say Yakoba bia me nkwa makoda okay minko ba bia me aje kodie me nkwa makoda if say public gathering na me nkoda okay ehede ya me kwa me wo nipa kakra ye beko in case of emergency no me say by all means menya obi a ebia nka me ware obi ma nya anware no da bi ebia me ware obi ma nya anware no kodie ba mo kobo no ma me aha na o twa squad na ya kobo me eti me kwa me nko na say wo asem me fa asem ko na je say wo asem ko wo ko ba bi na wunya trimu fa nko a wo asem ohene oko ba bi DormaaHene ko ba bi ono nko akoda dabi Sumahene oye mahene o onu kwa ba bia onu kwa nkoda ida say obekọ with the driver ena mpanimfo a kakra beka ne ho so ene mo guide Sumahene no mo amwa no e wo kwan ben so ana me ma say ogola Yakoba bi asema sigidi na obeti katikati na ya be bomani so na akogoba dwona kofie na ka ba ha biem akofo ne dom wono mo be den say de yam pa wono mo be den ya me pese ya hwefo eti asie nyina ne se violence kwan bia so ebefa aba no enye ena man na ye kyekire edi hu kwan se ehimfu bi
hu am say ye mu edu echen bi ebia e wo ho fine meti ase but enu kwan say ebia region bi mu say ye ebia ye bonofo ye ebia ye akuapemfo ye asantefo ye nkranfo enti ye mu du chen region bi say ye the same mentality ni say ye mu a sa wo yo wa ya we be koso we bia ye kan menye so say be boy ma to call the speed no kre o kan ohunya hi okay bono hwiase gitum prakope se bono hwiase e bia nana ajiman badua da wo na bono asan sorry that one do understand asante epejai wa bra na e bia ye nana ayi opoku warmu the first mu penso 100 years ago enti anamu adike tunu to call the speed ne chieche na o okay anamu bi dike ntu a enye easy se obeche no enti ye me de bia me ka se asante branding ye me fe enti if say ye branding ye ho bia ana se bunu so branding ho a fine me nka se jai de bia me ye video me ka se Otumfo for DormaaHene ko speed sa twini mu te abe no DormaaHene tietie Otumfo ko wan kan ho a obekwa agya wo osu chenzi no eno ye ebema abela sorry but the young support to ena ye violence no Jacob we ye nye dede Otumfo baba kwa kokuntokwa wotu asante hini baba kwa kokuntokwa dapi na me to na ma so kokuntokwa na me mabe da didi na de bo mani po a china me da me bet me ko da mo yantokwa dan omo ba na me fra adwum na me ko fie ko didi timi do no kita mfia no sa se du mu ni eti omo ye so maka bi antwa na me yusu bi mbulu bi so me ka me a me do na me da me bu fa na papa na me na soro ko e no me ko didi am do no omo aya omo ko na ma be jina se bi ma ba mo be kon ti me so me kon me na ma fra o me fra o but I believe say you can say na adwene ko benkroma and the wa yes and the ablabo kura no sa ne mani nyina eboa na me say bisa ho say but my support that be na say bisa ogoro prince en ni hia da na mba ha mbeko ntokwa no gidigidi sie no after 2-3 days ni ka ko say wo ayi swami runabout no honoma na ojuru ho no mo ye ni ka ozo oduro na me say ogoro na wo nsura dia sante fo ba ho abebu na waba Kumasi hwini na kumam ya ye tenchi no nipa bi mu ho omo agimi mama go straight to the point so ohu asante hini obedi natem bi mu so asante omo agimi ohu bro hini bi obedi natem me kan mu sankofo ni nyina fra moa utipe ni asante hini utipe ni DormaaHene na obedi natem ni sane mane me nsoso so okay what must say me nsoso sane mane so etimi de meka kiro bia ni say masa se DormaaHene ye hade a no ye bununia support no oya santini Otumfo ye ade support no na me obu bloggers no to da na me mu adwene kura nya adwuma because so bunu hini bi ye ade a na esinse se mu promote sa hini no omu promote hini no na obi krom hini na omudi natem obi ye blogger Kumasi this asante hini bi bunu hini bi ye ade na okotwa na odi natem ni intolerance nansi sanko asem me so Otumfo ko bi adwuma Otumfo nyumo wa bi o ai Kumasi ni hu bloggers dodo a o ma publish sa news ni da sese mi num ai sa don simon we mi num bi Otumfo ai kan pana program kan se ntwa mpo abrobe factory ya wa koyi ya o mo enu bi na me num se de be sika no be ka Ghana hayai o mo ye adwuma o mo ye sika ni bi ye di promote Otumfo yati hase num ye na hanso ahene ebe bom modi eye project akese e wo Techiman hase num apobre na edi natem na DormaaHene akofa mfidie e de ebe begu ho se obebie factory we hu se bunu bloggers no e blog da se ko kase tie sikadwa o kate sort for cassava processing factory e wo me hu se bloggers no e bo hu dawuro se ka sikadwa no ko ka se minuanom sikadwa ya soso anka bloggers ni nyina tu oguza asam no so na ye mu bloggers no mu na mu din tokwa ne ba da bana DormaaHene di mi hu DormaaHene video a wakase asante fo mu ye mwada mi hu bi da mi hu video se Otumfo akase abono fo mu ye mwa Otumfo ko akase o se me nsase bi wo bono na de ye o de ado hu do nsa bonkum betini o papa fi da
When a cheramusa, it move bloggers no, the thing about high, or push you out to the wall. No could D or he be at them. Not when you more viewers, no when you followers. Maybe yes, how. When you back, I better than to go. Also, the anya, I dare yak, that you say, and ya, like I say, but anya doesn't mean say, for whom Nakasatiobi. Maybe person me who say, yes, say, Adumaku and the Sumahene, that one fine, Missum. Drama drill, what you want, but me will be a son, dear. Me too, because and Sumahene Bass and I sent the father or TikTok or Simon Cancho say you're too wise. Made an assay. What can you me penning yes how? That be me papa a jura continue. No dear some punch buji. Never baby did as Santa Fatem. Me papa, men and Nabema, and a teacher my hin Kunjahini. Techiman could be a Kunjano, you feel for a dear Kunjano could be and Techiman Nakotanas. No must have been the Bunfatem. Namekoyana me buy. Baby at the end the young face fat, na yam fanto. Oh, never be why and so me say what dear young say police for police commander organ chief IGP of friends mirror tete hunu me wogide woni mu say omonkobo Sumahene obeche omama na so oche oma wo de yan hwedi be pie ba o mi sule be piem shaibu bebam isifu beba Sulemani beba Yakubu bebam utia be hunu na hwese owusu bi bebam a hwese ayi osai bi bebam a hwese tutu bi bebam a ana na ya moyesa ye nya de esa me de time a wo de kwakọ Sumahene no fako so magazine na de go no sisa fako ma condemn fo obenye sika okay pesika na ja sa wo yesa e be boa mate ha e kwodi TV me ne reverend doctor aje kwodi mate so bisa me question ho no man bisa wo question me so bisa me adon ba so person bisa question adon ba to na obetumi atwero na be pam no ya ba be ya no e de amao mi wi ameba so be bisa aba answer questions ni nyina enti no enkomo no egu so me na 1k crowd live egu so a cause rev my yen divert ticket to abi ya be say ba nkomo we so for the benefit of yahwefo no enti ma me alert o mo ya be say ba sa nkomo we so nkomo we ya yedi ya na akotwe maadwuna ko firi baabi because one say we ya ye kan ye ka bono na ya kan asante himfo sure mpanimfo mudi say ye ka bono e bia doma bono regional house of chiefs president e bia na DormaaHene asante na Otumfo but say de ye kan nyina ya na akoye enchidifo no ye na ye wo fam power bank famu no so kura no ye na ase moborofo ase yenim ye left yenni ye ho hwe no ena ya na sa na ema we yoyo no nyina no abeka ye ntinu be hu se ye na nanom omotesoro no omokoka se ye na DormaaHene beka baako Otumfo beka baako na ase ha no ye pere akwa atwema adwena si bibi so ye se brofo ye is generational curse okay minim say wa generational curse because if you are so na besi achirifo yi so okay na yekushare ba bi na omoka se ai asante hene ba ko ho oni Techiman nyantokwa na saa hene na obedi akonnwa no o de ma me go straight to the point nkranza hene your friend bafu pim na no dikan no na ai the na Techiman no dikan no na abusafo yentie story history kakra me bo history kakra bi why good baby atwam ache na nkranza nyina ye Techiman nsase na Techiman nsase no anu from anu free free akomadan asuosu abofo side ho e ba besi ni twam ko pembupe nsuna no na ni nyina ye bono hene nsase enti na nkokorafo miensa bi na omote ba bia ne ye frɛ ho nkranza no ana omoye ahayo ma yewura Techiman ana wo Techiman kwa chamio ana wo Techiman asenum so that could be one onya hoho na hoho e bai ti hoho no bai no ombeka se o omo ya de share omo free asante no mso sa asante dia omo ba bi atena ti omo ba bi tena na odom beche a yura kwa chamio ti omo dom beche a omo no na so se Otumfo made a ono so ne ma na se omudi ahene oho ntino omo nkyekere ba bia nkokora miensa no no na omo ndi hene oho nti bibia ni a na oma be report ama no
ekobasa no ema saa babia na nkokora miensa no te no ye frɛ ho nkokora miensa krom ti nkoranza no be start friend nkora miensa babia nkora miensa babia o te no nko chichiri kuro ho no na nko chichiri kuro no ewo babia na ye frɛ ho nkoranza di na ngasa ye nkora miensa nkokora fo miensa so o chichiri kuro no se obodwa na wato nsa frɛ yewura kwachami na waba eza nsa na kwachami wuskanti na okwa odi dom ni sika ni gold koma omse omngina omfa nchichiri kru na ono so ho enyefe eto da omko ompapa Otumfo ho no na Otumfo nso akọ na waba ba hwe ba bia nkokora miensa no ete no enti biribi achi no obodwa na ohyefa na otonsa frɛ kwachami nti omde apongo bebre ekoe omkokodu ya no kwachami odikan akotena ase sika wura ankasa akotena ase na bafupim emai na bafupim emai no kwachami obaba ko mera fidi no oyese oti no akoye onam oba no sana bafupim super se ohye kwachami animonyam ti no so bobo adoma no se ode ba behia ni wura ti ode ba behia ni wura no na kwachami oba no sie no se ade na wo mama me papa betena ase na dada wo ma na obo bafupim ani so sana bafupim ya nti kwachami okoye no bafupim ansan ya mba adwabo na ase na odan nani na okofie nti kwachami otena ase ya wa amba biom na otu ni pongo na oba fie nti oba ya no beka chense nana oba no san okobu bafupim o na se ade na oyesa ene enya hwe mumfa pongo ebi na mumfa sika kokko kakranka ho na mumfa nkohunu bafupim na mkanye za ade ameba ne ye no wanya ade nti onja bibia manika onuafo mienu ntokwade mo nyesa ono so oyemeba kwacha bafupim ye kan say Otumfo bade oyemeba prekope enti nka obi ofi Techiman no onua pa ni obi ofi Kumasi nti Kumasi ni Techiman fo kam ye anuafo omnyina yokofo nti anuafo pa enya nchi o sa na bafupim no iya no da so wonimu nti bafupim suma abaya bi ma ne ba be se spy obetena Techiman be spy ya kakra ena bafupim be ka kire okoka kire asante ni se da ohini nam tena sasu no sidi we si abe bromo na ndom afahye na mission no se ade nti oyesa no se hwe ukura wo twetwa nipa nsa se me famro ne atuduru se wo so baba bebu o se saa na wo kan so difo be dufu no o free kwacham bafupim free Otumfo ha na oba kwacham yo so no kan se nana buna oba no bebum no mpapa bobo adoma no so oba bebum bia tika o ona se saa se hwe nyame adoma bi afia de ba na otwi odini dom beba ha bebu na me pe wasem enitem bebu no ona se okay ene minim de meye ena otu America na okọ tano ho saa tem na takora ena yebusum pani na takora ete tano boase ena okaka che takora na takora se asante aka ho abum ye wo adanse ye wo mansie ye wo state na keka ho hina abum abeye oman baako enti se omu basa omu ba beto ahyo so ombebu enti wankasa jantokwa no na kọ nko akọ Otumfo na ono ne nko kasa na ntokwa ni ntwa ana kwacha me kaza mimi wesikase ne Otumfo satam so na nokre kwacha me wesikase ne Otumfo enti se tano se kwacha me Otumfo bebu no dia ene ono so be mata na anu megu ase ana tano so ka se sa na wo so ka dia ene ntokwa no me ma me konfo bia nkobi enti we na nya asenso de emma makonfo nyina uye tano konfo yutrini wotwa mpesempesa yini nyina na enya asenso de kire se ntokwa no minsanim enti kwacha mio ntokwa no na okoye no okolusuye minjutwa so ntentem okolusu ntokwa no ewa asante anim emma asante twifa abono so enti twifa abono so sa no emma nkuranza ni Techiman ebenya ntawantawa yakwa ba benya amio foforo a ne oye Techiman akonfia amio foforo a ne oye Techiman hene ene ya benya bafupim foforo a ne oye nkuranza hene abusuafo muntinsem mikamu history kakra wai nana bafupim waso ne me waro nana onana ba ko dia fia santo a
me ware no ofiri nkranza ho me yiri firi nkranza enti o mame sa asema mbeka ehunti no ehunti mam dudu na komansa This is our weakness. So we are my basu. Now, Tama yet bafu pim out to see in Kranza Mahini, a better na kunyasun. No more heading, Nana wa be the bravidu never catch him say, Chama as some now boy. In some summer woman in Nano, you need to me, na walk court, na yam penny my for bafu pim see a dear son. Bisa say, one ne boa made in the Kunyaso. Techiman anyway, yeah, or this one. Jura, or say a confirm you out of sunum, on a boy a made in the season. Bra Prince, Techiman or Goro, so Goro send me bois. Mother sending video ni mano. Now, Miss Bra Prince, ya tea Jacob and can say, a Jacob des one now boy, my D, as Antihini be a season on Crana and no crack. Now, Prince Mrabant, no, me yano say, Codia bois, na me money videos, audios. I actually send me and some training, Messiah spiritual person. And the prince na sante form penasem ono na boade sante ahemfo ni bi esisi nkonwa so okay etu na tena ko didi atema na wo hwe mesere underground no ye ba media no muse ya na obi abekasa yo se de be ya obegidin ba underground emudwo okay emudwo papa omo do mo ho pa tama mu ye din no bra prince court na ho se onyema men kansem okodi be na otwemienu ko bosome awon kranza ansana the 6 months oh odi abusumi nsia me kura me say abusumi baako odi abusumi nsia ho ansana odi nkranza hene to e ka konwa so ansana oja ho eba abusumi for dem kan ya atesem bono ni asante ntokwa bia ni yentem na ana me se ntokwa no beba no odi hwe nipa kuro din idrisu na yesa de no bukom no nya kan ni ana ya yensusumma ya odiebi embraimu ye nuafo as a sentiment no do too much ya dia kuma din sembia chi entina o ka generational case enti say generational case no enei no to say hu bi jafufro bi sore nkranza eni techima ntam amanfo adwene m abontintimi mpese mekọ kese e bronso e betene kankan because akonfia miowa oni we kokoye no na oni nkran bafupim kokoye no bafupim foforo ana konfia me foforo so aba what I say nti do na Techimahene di dana di kire nkranza hene no sa do na Techimahene we su dana di kire nkranza hene we but ne ask yourself what is going on airtime de ekoso no be se mumunim airtime teteno ono na de konwan ma no nenso no asande ama no osande na kosi so mira Techimahene hene o se ade yo confirm yo the fourth minim se video o me de be kirew na so me de kirew a ona na aneme ona na unkonwa hene kwa me kwan na na aneme na matese u Techimahene una obomede ayisi so e atesem de na minim ya kasagu onkola ne bakon asum na omekasa metwa ntoro anase meka nokore na nasa asem meka meboa ni abafupim aso asem meka se meboa oso wisagu onkola ne bakon asum se ngwa nkyere mase se asem a woka no oboa na mehwe se audio bi a mba bonten a se video bi a mba bonten a ne ye video bio video bi baba what ma say enti sa generational case mo e wo ho now yembra ya nkasa ye personal life ye mfamfiri akasefo no ho na yembra ya ye ho sisi amenu kasai generational case no ase keke brofo poto kasa ma mentwim dia ene se ebia wona na bia be ye bibi o papa bia ye bibi ana wo ngasa otuwe wa utie mi wa ye bibi na sunsunsanso no amba beto na wewu agya ho na wa wonto aso no e benefit e betimi a good side e betimi a bad side o ka Ecclesiastes Bible no wa ha Bible kesi no ha mo Bible wa besan usuman so wa ha o mi Quran so da adafa Quran bra no bia hu ni se snap dem pija ko sura aha
oh na they like him makura man like me videos and they manya hwe oh and akra osankafo no menken kan tiba ko na o say I want to aswoko me ho no sha se firi nan no so tiba ko chichemu nan o say I want to aswoko I want to aswoko I want to aswoba I want to aswosan ba asase de etim asase de enko ba bia da asase we enko ba bia da enti I want to aswo a ekọ no ni I want to aswo a eba no yebeko enti lodge mimi African lodge ni lodge mi ye wo mra se bia mitwa obiti a minso bitwa miti John the Baptist Yesu ni asuafo no ka say na unim say asuafo bi say Yesu say adenti a wo say Elia sanba e na Yesu say Elia wa badada o e na say asa e na Yesu ka chim say ono ani John the Baptist na ngoma boso bonase Elia na ngoma boso bonase John the Baptist di abebe Elia no di abebe ni wo John the Baptist the same thing. Okay. Mune da kuma baka mo story. Mo ka story ba kwa ansa na mato am so. We Bible story a omo yi free. O mo like ni nyamishira mo san de me ko 2k nyamishira mo. Ye kan say me kan Bible story a ye yi free Bible nim. Ti say me book bi o da kuma de bebere no makin kan bi why. John the Baptist. Ye wo ni Yesu nyina pe. Okay. O chen 6 months. Elizabeth ni Miriam. Ye wo nyim John the Baptist a ye wo no na 6 months we pe na ye wo Yesu so. Ena Herod ka say omuntwa akura bia wenye wanyi ati ene omuntwa tire ni saso wanyi a se de be ya ombenya Yesu no ankasa atwaniti e de afiri honom bofo ma mi mefrem ma wo frefrem me now omu wie no Satan na John the Baptist afford into sa wanyi no because no 6 months next eternity Yesu de ye twere say ye de ni ba Africa so ombeben ho ha de Yesu besu akom no okay say Yesu no e komfo that's where the conphobia akraba de o de ye ka asema na wasa asem no okom Jordan ai akraba de hey no come Jordan Bible say na nebusuafo no gogoma me em gogo na mo hwe quotation no o se na Yesu o mo say Yesu no wabodam na Yesu abusuafo be ka ase no wabodam me hwe quotation no bra na kasa ai ti nebusuafo no ba ne na o mo so wabodam na obisa o mo mutwa nso ana na akoy no mo say wonders a wo ye no do you know why I say Yesu abodam or dress it set tigare o de tigare konfo bi anata no konfo bi koma hwe ne picture hwe or dress basa de bodam ni no enti na san hom na ba Yesu so no de ye wonders enti na bushafo no mo say ei wonders akwaye wo abodam o mo adam e honhom no bosom no na aba ne so ana na wo kom enti no no mo hu se wo abodam now abushafo hey Africa Yanko. Eti I want to aso kwa want to aso obai. Ye de Yesu adwane aba Africa. Amena besu akom. John the Baptist ne maame kasa kire bo. Eno ka kire bo ne se eno ya ntwere Bible because Africa ye wo bo a ahohum wom. Mo hwe video dan ko be bayo ni bo so makonante abo bebrem wo Africa ahohum wom. Ko be bayo ni ma obehu. Me kurom bi wo ho. Aha. Reba ko mpirisi. Na efre. Boyem prisi. Ne emprisi. Ni nyina ya abo na ahohum wom. One just dey na me you free so hwan no oh entinu oso sra be kofi bi proper o se proper ba aha enti John the Baptist ni maame ye no ade no wura buo nim no e na bo o ka kire bo no se honhom ate buom pai na mfa me ba no besie na Herod epem ba na kunu e na bo no Jesus so yo mate me bo no bo ndi sie ti bo na fidi John the Baptist oh Jesus na ujina oh akokora ba so they will come story they say we jina one when you do I didn't go from everybody yeah when you do dem ko o Saudi Arabia me carbon bo o ko Gogota bo o ba Techiman ha ye wo trabo aba before ye bregu ngwa nkroma boka o Gruma bogase pam so twere hwe na che obi so mani tiate yanko won nti I want to aso sanba nti John the Baptist Elia ena yesan wo ne ba wiase say John the Baptist Elia twa konfo 450 ye ka nyom ka no reincarnation ye adwuma what I say entinu ye kan say Elia twa akonfo 450 enti John the Baptist so ba wiase no eye Elian na so no so ye twa tibi ateka akura bi di ni birthday ni ma me say hwan so na esere no o se say the man si hwe wo no
Ya na man ne ya no say na mebua so ya wo kan me hwe no say agrase ni mam say kokasa op John the Baptist yen fa nya hwiu John the Baptist time as equality because na obi twa manfo bi ti nti uti wiase na de wo ye bia no obi di bi be yew okay reincarnation bia no generational curse no bia no okay on dem chiro no so abusuafo oni nipa te ono ne ntena setena pa nti John the Baptist ma etwa area ti Elia no ye otwa akonfo 450 ti so o man timi majamba ena ono so dan ne hu nipa ba wiase biem ena ono so yetwa ne tibi atikatika enti uti wiase no de obeye bia no ubenya hu nsunsanso se wanyam pa ubenya ona na ne womba ebenya so nsunsanso e wo wiase Genesis Abraham hwe kusa quotation mame Abraham nyankopon fra Abraham o se mehira no mehira wasefo aka ho what must say etienya Abraham ko senka odome no a tama ye dome oba no ye ka chen so oba ubenyinsen na obewo abosome nkono Genesis 12 na wokan ya aha kinkan o se na Awurade ka kire Abraham se Awurade ka kire Abraham se o firi wasase so firi asase na obusuam waja fie kwa asase a mekire wo ni asase a mekire wo so na meye wo man kese na mashirawo na mama udin so na waye nshira na meshira wo na wo shira wo wona wo shira meshira wo wona wodome so medome wo na wo mu na meshira asase so musua nyina what I say we generational curse no ebia bet we no a positive side okay sana oba so de be ma mani ko duaduaba no ye ka yen so wo so bebre wo banyim bosome nkono bra bebre wa wo mu no nei yankodi bi so ya ni bi so ya na ye bre sa duaba no mi ni bi me da bia me ka se bosam jam wo na heaven wo na se nyame ye madon na me ko bosam jam a mi pese mi hie nyankopon wan pese na mi sa na semba ko pe chairman wada wo mo adenti ni party ni baby na de ba be ka no ta question answer me na fe asase na boni na wodi boni Adam ye ya wodi hu susanso wodi hu tansa me no Adam asase no Garden of Eden no mbacho me pe one plot pe wodi o mam one plot o kwata na one plot pe o kwata na o se na kredi nto de biaba ndisi gado hey one plot pe wodi o mam one plot na won kwata na na mentina ho na obi akoye bone me na so me ama hu say me have condemn me na ye bone o say wona na edeka entinu say ya wo de a ni betuaka no Matias you me na so asase na me ko to me na asase na betuaka na say wona na asase no me mpene na won ton aba sem bi o ho a contradictions o ka o hwema na say jai ba behwe wa ngasa da busanfo me de ewo ho enti bia wona nanom akoye bibi na me ka asem kiro sa generational case we Africa ha nyina na Bible ni na Quran we ebi ni ha me misu we Sumahene kitame we Quran we ye me Bible enti ni me ensa nyina mi wo bi me all weather mi woni nyina bi won aha now se me nana ekofa Sumahene ba fi se Sumahene we ye frɛ no kune Kano, Gare, Gadau, Kramo. Na de na bafie. So de bechichire wusuam abusuan akoso. Nam na wu. Na ebi wotimi self contain ye nyine gufi otweka. Nam na wu ese ya asakire Copernicus ye kwa SDA. Ene ye koto bosom na to atwene. Hona ahokyere bafie ho. Okay. Emma obia Philippines. Lewe beka PNUC pains. Obia ho kyere no. Enti generational curse no your positive side negative side enti say most make us 99.9% no ya honhom na yato motu egu no Yesu ye wo no ye ya mamere ma no adenti e beka tim so ye kristoni na wonya mamere jikan Bible Luke 2 verse 22 ye kinkan Bible adenti e wo nana Yesu na yesom no wetimi ya amamra ma no Look at him enu chichemo adonu mienu na ye de ye amamra no omo person be ye bia me ye amamra ye se ye ya debonyefo nne be bio ya me no kasa yi TV stations for you de munya wotere me no be kasa why aseme kwa na me ka TV station me brafi kinkan Bible o se na wona hudwira na duru ye wa kora bia hudwira 3 months na e de akora no kwa asole e ma
akora no okohia kan say asofo mpanifo ne ade anti ahodwura nano no ye kohyira akora no ahodwura nano no ahodwura na duru ye se de Mose mrase no tam so say ye kokohyira akora wa sondan mu a wode no ko Jerusalem say wode no rekoma Jerusalem na sondan kese o ye de no ko sofo paniwo na sofo pani hyira akora no se de watwere awurade mmra mu se de ya twere no mmra mu se eye mmra bia obebue yafuna no no nipa bia obepie uma ofiri uma meyem bia no wobefra no kronkron ma wo ye kronkron ma awurade na wakobo afode se de ye ti awurade na ye kon akobo afode se de ye bo afode na anyankukumienu o kwa fa anyankukumienu ana mmro no mamma mienu na fa ka ho na fa kobo afode o kan Old Testament no o si dwan ajankuku na abronoma enti kremoni bia wu a o de Quran we ewom se wo fa dwan ba afode ma oba na ajankuku ana abronoma ba afode ma oba e Quran nim kremofo di so e o Bible a Christopher say ye sa de a ye na mamamle ye na mamamre so ye bone eni Yesu na di kan ye bone sa papa no ko ye de boye ni first because sa mamre we no yinanum kremofo ye na nanom ye a Christopher ewo mu Bible hey awurade yankopon ewo a Christopher ye Bible mu ense se ye saade we no ye se da bi o ye nye saade no ense se ye saade no ye twa saade na to ho e na ye ade foforo oh TV station na ofre no me pa chonya abotre me fro why ayi well TV o se den so a interview no meba bi mu de mu nya abotre meba ma mo ho atom why ni tamu tienko what I say ye ya mamre we e de maye ho as an Africans it se wona nabi otti se wona nabi obusuma go back to the house kofie okofia I don't want me life no okofia na wakoya mamre wona nanum abusum wona nanum samanfo bompaye famomu okay bompaye famomu ohu de mechiro no bompaye na ka chiro mu se wo mu wawo omu nsomu bo wayo mu boni he ontimi nkofia jidinu na frame reverend mpacho mbese mina nanu na esi omu takwasi takwajo takwabena ho mbese oba takora ho na me ya mamre oye bi mame me ya mawo okay Bible we ma can cover to cover sir 6 times. Le mikita Sumahene, mikita Quran, mikita Bible. No wonyuma ma bia me ye ma de nkakra. Oh hom sa wasma na. We be ka say wonye confused person. Confused person ka me kika nkonwa ne mum. Because ukuta Sumahene ukuta Bible ekuta Quran eduba bia snap udi fam utwa moja onye confused ase wanga sana ase wa bi nsisi so quotation mi rafi ewo Genesis akoyo ware anuafo mi ne friends mpa Jacob ne yerenom no Rea ne Rahel ne Leah eda ase Rahel na ase Leah ne pani ba kono pani no okowia ne papa bosom e de koma ni kunu se wonje na onfan koma ne papa se omfan som so who are you as a coincidentally me be a Bible no ha na magbe bi o o na Jacob so le fa ne ma ne yire nom tenatena yoma so na ofa ne mo Bible mu na ye ka no na hode a onya ye nyina ne moaku a onya ye wo Mesopotamia simu se orikonaja Isaac nchen Canaan asase so na Laban ko ni nwan ho nwi twitwa na Rahel wiya naja abusua honi ye de ya mo Bible o spirit wom also hana wabie Bible na ye kan no king my quotation mambie Genesis chapter say Genesis 31 verses 19 Genesis 31 verse 19 enti me ma hu se makonta abaso akonta ka kire afia say o papa o bosom won ko family o na Bible no say ye warewa ko wia papa bosom na fa ko ma ukunu enti wo ye ba na say o papa wa ware no ntime ko wia papa bosom ko ma ukunu a wo ye nipa boni ni wo ko bunsam jam oba bia ya ware na wantimi amfa papa bosom ankoma
ukunu so onfa mobra no ubekọ bunsam jam kenkan Bible ni biem tienti Bible mu asem entu send me oba bi o send forward me oba bi a wawale oba wale fo bia o girlfriend send me no o boyfriend ayi o wawale fama oyire o influence koro no aya kenkan Bible o na wo se asem no me se asem se wo se asem no Bible ni nya asem no Bible na the Bible nya ni pale twere Bible ene wo ka de kenkan Bible mu asem na entie asa wo influence koro no wo se koro no ben o se na Genesis 31. Yeah, Genesis 31. Genesis 31 verse number say 17. Yeti awurade asem. Nyame asem na yeti no nyame asem. Nyame asem. Bible say Jacob esore ye na ofane ma na yerenom na ofane yerenom e kan ho na yerenom yetu Rahel and Leah too. Aha, ofa omu edom koi. Aha. Na ofane mu akuo nyina okosum ye no mu a Jacob nyae no ofane mu oni nyina na hode a onyae nyina ani sika onyae nyina yeko sim wo Mesopotamia ni sim se okọ naja Isaac nchen na okọ ni papa Isaac ho e wo Canaan ho na okotena na wakyekere na brabo na Laban ko ni nwan hu nwi twitwa Laban ne ye na Laban ne ye ne wofa a osan ye na se enti on de ne ofase ma mienu ama na wade ana wade ajapade na okọ ni nwan hu twitwa no afi na wo ba fie na Rahel wia naja bosom edema no abusua bosom a omde akikere abusua no abaya no hwe no odoni kunu dodo ena ma Laban anyisika bosom no na ama Laban anyisika bosom no na ama Laban ayeye ana se niwura bosom we na ama papa anyisika se sam papa anyisika de a ene me ba de a mewia na me de ama me kunu de akobobra na woni bosom wo pese obobra wa bodo ma na se de ne yawo wo obi wa bobra onkita bosom da ye wia me ade ma me sakira first so fu pani ba kwa me ko na me kwa so fu be 7 nase ntete ba kwa me ko na nase ntete ma pa me ho ntete me kwa se ko de beje bosom ni de dama sisi ai not the bosom na me say bosom de ye fi bebre ho na papa one day so ye wa so de san bosom na ode papa ye sisi abron san to kasa to bia ma na yire ani agro no be ye the time because me nim say na agro ne te san na so for ne fine so bi am say me na me ko no na me tisi baba ene me ne chama ene me ne what you say enti wo yo ba na utie me ana ye be ma utie me sisi ya utie me na say boy ana one ne te girl ana ne te ba wa ye no ho ade no won ko wia ni papa bosoma mbro say the Bible ne kana ondo opa ja no me ka chiro pri abusuafo enya no kore afia santoa onko fa bosoma mba me no wajai enya no kore nya fie bia na bosum wom fie bia bosum wom mamo mani influence mamo nko wia de enya mo de wanka say ni papa de ma no okwa ka chiro papa so papa de ma fine but ohe na papa ne mfa ma no ento ohe papa no ko nwan hu twitwa me fa so ko twitwa sere abra nwan no eno tam bosum de share ne bagi eno ne kunu papa na enya de papa nka Bible ye record ye ana Bible no so antwere say ade a ne yire no kinkan bi wo say akran friend say Rahel ade a Rahel ye no bone Bible antwere da say bone Judges ho ba bi ko Judges ho ba bi say Judges 1917 ho ba bi a Mika abrante bi na efre no Mika oye sofo na wo chire no okowia gold owia gold no mu bodua bodua pe na Mika se dabi me de gold ni ko mama me na de atifia se ya twa no Mika ohonyinsom na de gold ni ko mama ne mama na ne mama se okay me ba se de gold na be ye abade a mama fa koye bosom ma na ne mama de koye bosom ma onje no fa nkodi sofo Bible se na afihia ye no se afa na mahunu se awurade nyankopon ahira me on kitabo so pese nyame hira o pese o kire me den sino berima bi wo ho a free Ephraim be poso a wo frɛ no Mika very good na wo ka kire ne na se dwetɛ apem oba wo be faaye a oba be faaye no wo de wo bo ho dua no ma bo ho dua dwetɛ apem ne fa a mo bo ho dua no
wo kan no masum nso no obeka gu masum no dwetɛ no wo me nkyɛn saa de mabodua na wo ho chairman so obi me na me fa obi wie wade no wa mbodua wo kwa ye betumi ka sa wo ye fish only fish or dan so me pepe bible mu obi gold ayira wa bodua ni ba kura say gold na ayira ye no enie agora betim quotation amanfo pa ya de atemfo ti Judges 17 verse 1 going osi no bema bi wo ho a ofiri Efraim bepo so a wo frɛ no Mika na o ka kire ne na sɛ dweta pim ne oha wo be fa ya wo die wo bo hu dua me macho wo boa o Mr. Honestly o no Mr. Mumma fa me beska me mu dwetɛ no wo me nkyɛn me na me faaye na ne na kan sɛ awurade ma nhyira nka me ba okay awurade ma nhyira nka me ba wakɔ gold ya bodua na apɛ wase na dwetɛ apem na wade sika na ba na mo chem no ya obusun ba ko dan ya frɛ no kramu mensa na nidini no na anu lodge ni ba ko obi akodi ne yere wakɔkya kwa no twem ha yai na di asɛm no we lodge ni no obi akodi yere hwɛ e ma so ti se bia won fa ho megya kramu upa fa ho begya no open so a obi ye bonna ka chen se kramu ono ya ndan ni dua ba bi ona mo friend tom kramu no o dan wi ye body dua ti se ha yai e na ono no obi mfa akire ndane obi a ye de toma bodua ye de kramu we abodi dua ye de ayi botoro abodua ye de apepa bodua omko a botoro wate asese enye hwe nipa de obedane apepe so nipa de enye hwe obedane kramu se mo ni asem na mo nipa kura ni mangu ase a o mpene nnane o mo nyina te ase kramu se on te ase ye mfa sa mfa na fitiri obi ya boni afa kramu boni dua o se o mu boni dua no amfa ama o de bae o de fadi agro o mbo dua wi am number o yim number na frɛ me na o de bae na season na o de koma ne na na ne na kan sɛ awurade man hyira nka me ba da na edweta pem ne ɔha no ma ne na ne na kan sɛ yie na mayi dweta no afiri mensam ayɛ no kronkron ama awurade na wonfa ma me ba na wonfa nye ohoni wonfa nye bosom a wasene ne agudie enti nso medane amaw asem bi wase o dwetɛ no ma ne ba ne na bio na ne na fa dwetɛ ahanu de ma ogufo na ɔde yo sin honi ne agudie ɔde ye bosom o na o Mika fie nso na Mika wo nyam na obalima Mika no wo nyame fie nso na ohen nyame fie na oye sofo oye dai abusuya ahoni na masa o sofo nkitabosom sofo so nkitabosom yesi betama so abusuya fo medim besi a oya quotations a meme ma no ye ko Bible school mka chese we nyina ma ye fam preach why because we the preacher members no so be yet say yankasa entinu o mama yemfa quotations so yemfa preaching enti wo ye nipa desani na woni honi ana woni bosoma waseme mobo mika kire Bible mu metunya kotu o mo no mkita bosoma o mu yeye yes Abraham jani fini papa fie no Abraham ko nim nemo ofai o kodi ni nua o fa bosom Bible say na Sarah eye ne papa ba na onye ne maame ba omu firi papa ba ko omu firi fensu jama forget ati me do wasi me di the Reverend Jacob there me pani wa African Lodge wani ji so ba join African Lodge a obetumi aba na woni me aba bi dinsa wo so ye hwese wa djuma nu sika sembe koso na obo ho ban firi otamfo nsam ye nya abortion ye ndi praku ade bi nyame abo ye bo ho ban ye hwese onso bebo wo yire wo ma abusua ho ban adwuma wo ye bebo ho ban na wanyini ache na wahunu nyankopon ye ka se wahunu nyankopon so be hunu akokora ba wahunu nyame wahunu dua wahunu nyame wahunu aboa wahunu nyame saa na nyame otena bodiem na babia nyankopon te pa no me boss time aso kan me quotation ni mamu na ka ma kyerem Bible babia nyankopon te se wo anka sa nyame te wo nkyɛn pa ba wunnim o te wo nkyɛn pa o mesem time aso ana me 5 minutes
also minya kam quotation a kire se nyame te wo nchen pe Bible say bia nsu mi nuhia no ho ne Nyankopɔn te e wo Bible ne nyame onti nipa onti ason dem onti wim aha nti hu akokora ba wahu nyame hu mi wahu nyame enti ye mbone a waye nyame bone me ye nso bone a maye nyame bone that is all nti African Lodge ye nhihye no nyame ya adoma enche be meeting na yakwa ka nema bum na yadware nduru ya punduru na ye hu aduru se de be ya yatamfo enya ye nye obi abone nti obi aso enye bone ye de nyame ase mo hwe me no nyame ya adomo a ya wadawe Ezra TV meba live anumre 7 eno so program say yai na meba so enti wetumi ahwe me e Ezra TV so na me no adinsa wo so me din the Reverend Ajeko de come page nim o hwe me videos ni bia ko hwe bi ma me why na fe like me videos na ja comment e wo honum na se e bia wo spiritual problem bia eno so betumi afre me na ye di hu komo yare nso akode heba wo eno so e wo mfidi e behwe untinim no lumpem na yasaw yare woni ginsam kyerɛ adwuma ho a papa yo wie kode media ho no ma onso betumi aba cameraman so no so kyerɛ ade kode TV aha TV so kyerɛ ade kode TV ono so kyerɛ ade kode media enti wonso woni ginsam bɛyɛ nsam kyerɛ adwuma ba bia obi a no betumi aba na waba besua nsam kyerɛ adwuma problem aka bia no de frame na yendi hu komo me duasi me na kokora ba na ne edi dwuma de brɛ wo nsane out ntimi sane out aman wasane owere wasane out ama mi so medin e da kokora ba na da kwadwo ampa ye de mo besi ya Nyankopɔn ya adoma ye besan ahia se wo hwɛ me a me nso Facebook akokora ba na kwadwo ampa TikTok mo follow me bi akokora ba na kwadwo ampa na ye nhia na ye ndi nkomo e wo ba bibia me da wase